thirtu le ngai thatu te ninga ni chibai le vek ule tuntruma chon zanin zanlai pela FIFA World Cup quarter final inkhel tura traimbul kan tran anga chumi zo lama football thuleng te thlirangai thla khona kan nei chole bok don nia FIFA World Cup inelna nei chunzom ze ni hian a mor bok po nai chho zela zanin zanlai pela quarter final game ma saber khel ni donin France le Morocco te chu anin machonang France kan hriat angin world champion te polo ni to an nia Morocco lam hi AFCON champion lai ni ve bokin tun anin machon tur hi amunom le hle dona World Cup nong bera khan France finalist an nia Morocco lam hi semi finalist an ni ve bok tun trumanin machon tur hi boruak atang le dona World Cup nong zo kan semi final a rampani te hi anloin machon to ane tun truma hian probability tanga unlock dana chuan France team an chung nung khop maya 61% vel chak theina chance omanga chut ania Morocco lam hi 16% nang chawa chut ani ve thung rampani te hi Boston Stadium Foxborough ta anin machon do na India sana zanlai pel utar khan le chan veya anin machonang rampani te anungkal dan hi hanen vele ta ila FIFA World Cup khel meka rampani te an mu nom leya Group C lama Brazil Scotland le Haiti tenen Morocco hi hovin khel thuma tumni chakin point sari nen round of 32 an luta round of 32 khel zota ka po khan mu nom le hin Netherlands nen anin machona hemituma hin an chaklo te le maya hun top dona isadiop mangin an sipur an su trama penalty peta goal thum goal nin na an chang da thong ane hemit nu hianin round of 16 na athleng turam Canada chu an machon leya hemi tuma hian ona hi chon goal ni khungin rahimi chon goal khat akhung ve boka olsam takin sithum faya neina chang chungin quarter final an ron lut thei ane an machon tur France lamphai hi chu an che tha leya ani hi champion turaring kai jing mi khan ni mekin grupa ya khel thuma chak vekin point ko an round of 32 an luta round of 32 po an ol sam le round of 32 hen Sweden team chu sithum fai ngotin an sopa hemitrum hian Mbappe chon goal ni khungin Bradley Barcola chon goal khat akhung boka round of 16 olsam takin an lut ane round of 16 ero harsa takin an chak thunga Paraguay nen game hunom tak chop chuakin Mbappe penalty pet mangin nena an chang rama quarter final hi an ron lut thei ane chutiang ram pahni te chu zanin zanlai pela hian anin machon don ta ane rampani te ngai ven a hlo na chan chu kumsang ni somni pani FIFA World Cup a khan semi final a anloin machon towa hemitrum hian France team tan minute nga na leka Theo Hernandez on ma an hroina goal khungin minute somsari pakwana Randal Colomoni chon an goal ni na akhung leya Theo Hernandez le umoni te goal khung mang hianin signify ne na changchungin final kha an lut thei ane tuntruma FIFA World Cup sang ni somni pani nuwa anin machon zui le donta ania quarter final a ani thongang tunge chakzoka kanrin lomle Morocco lamhin thuba an la theyang nge thupa an choyang le tundin mana France team hi in local meka goal khung tamper an ni meka in local meka hen goal sompali zet khung to yen Argentina nen goal khung tamlama anin tluk chia pakhatna anom ve ane an machon tur Morocco lam hi pakwana ve mek bhokin in local meka goal som an khung tling ve to bok goal khung tamlama hian Mbappe chu an chuan vor anile do na tundin mana goal khung tamlama pahnina mekin in local meka goal sari akhung tling towa Lionel Messi phak theina hun thra anei ve bokang ani ba kan Osman Dembele changoli akhung ve to bok ane Morocco lama hian Saibari chu alang sar le turangai ania an team tana goal khung tamber ni mekin goal thum akhung tling ve to bok midang goal khung tur siam sakonga Olise chu alang sar le ber turangai ania tundin muna midang goal khung tur siam sak trumnga nei to yen Morocco lama po Brahim Diaz chu alang sar le khop maya midang goal khung tur siam sak in lakal meka trumli anei ve to bok assist ko nga chon anni pani hi an hlo omle turangai anni ve bok enga po chunita se an munom le turangai ania zanin zanlai pela in machon tura hian tunge chakzoka kanrin lomle
France team in ne na changchung hian semi final an lut leng nge Morocco lam hen kum sang ni somni pania an ngam lo France la kain phuba la chungin quarter final an lut zo khang le enga po chunita se comment section lama thai lang vele donang o inkhel result lam chu kalsan taila football thulenga lut chho donang o tuntum chu Egypt team lama tangbok khan bul tran le taila Egypt team coach Hossan Hassan hi alung oi thei ngang lo ni hin alanga media ten anzona chu chan chunjom le hin keini kha kan tha zo ka chu mitinin an threvek ane mase football hi affair reng lova khovel champion chu Messi te anniya tundin huna champion tier le antum ti po achiang le marketing wang po ani thaya FIFA lam hian sum siam nan Argentina hi an mang lak lowa ani na chen te po ahumang keini khatlang ta ila sum an motor chu atlem satin karinga chumi hreran chungchung kha in khela khan thil an thlen tir tamaya ke chun ka ngai tin asoi zui le ta Zinedine Zidane chon Argentina team chungchanga an zona churon chang vele ta hin Lionel Messi le atrian te hi afak le Zinedine Zidane chon legend ro pui heram hian an kol tlata sinhia anu fo zo ka an tran nuwa po an thau chuak le thei ane tloman tum mi alova world champion an ni zia an lan tir chiang le tam takin an machon te an thatok lo tin soi thin ma se he team hen quality ro pui tak an neya sinni faya nu fo zo ka tran nuak thambek le hi thilmak anilova an ni tong kan mu photo ane anni hian ro pui thlota Lionel Messi hi bikin a fakom khop maya arel ruput mangpo adik le chuti rol chan Egypt lampon fak an phu le ya Argentina khatiang khopa an chai thei khan fak an phu le ane chuti rualin comeback le ta Argentina kan fak reng toin arinom tin asoi sui bok Brazil president point thu thar ron nei vele ta yin Neymar chan football khel chawsan lo tura adu thu asoi Brazil president chuan ani na takha chun ani hi kanram tan mi tangkai ani ya sangni somthum FIFA World Cup po ani hi alain lan thei ngei karing ani ka soidu chu ani hian football khel chawsan lo se kanram tan hin World Cup in lan le se ka du hle ti hin arun soi tu nai chawa Neymar hian football khel chawsan atum niang in thom aleng na sakhop maya hemi chungchanga hian anram president me po aron tong chuakta ani ber mai aunau pa point Neymar hi football khel zui sel turin anor thu asoi ve mek bok Argentina le Egypt te anin machon tuma match kai hroi tu Francois Letizia chu akhongai thlakom angring phian maya in khela zo nu khan social media kal tanga vauna te tongkam moi lo tak taka thu post kan han ti ang chi te tam khop maya hemi wangen a social media lam chu a deactivate thuni jang khan pon ani ya ani po hian hreum ative hle a ang le Argentina team in khel han kai hroi me uchu borok atang hle ani nge yang in khela zo nu khan ani hi diriam tu te tha vo tu tan han tiang chi te an tam khop maya IG lama po athalak chu comment atam lutuka comment thailo khopin thil athleng ni hin an soi hemi wangen a account chu a deactivate zui tamak ani Portugal team trantu titan poni sang khan thulo mom hriat tur aum vele ta anram team thataka kai hroi lem lo te po kan ti thayang Roberto Martinez su an chho zalen tak thu an puanga inrem siamna an nei nuwa a contract chu ti topin heram hi a chho san fel vele ta ane Roberto Martinez si kan hriat angin coach ro pui tak ti soitur ani lem lova Portugal team akai hroi china po han fak zuina tur atam lo angreng hle kumsangni somni pathum khan Portugal team hi akai hruaya sangni somni panni thleng Belgium kha kai hroi manin sangni somni pathuma Portugal team hi akai hroi ta ane tundin mona Portugal hi UEFA Nations League te chun a champion pui ve boka ma se han fak zuina tur tam lem lovin FIFA World Cup khel me ka Portugal chu quarter final lu pui zo lovin atlak puya anna chella hi akal san zui ta ane Ruben Amorim point thu tharon nei chunjom vele ta yin United chungchang thalo taka asoi no media ten anzona chu aron changa tunrum chu atong film khur tavio mai Ruben Amorim chuan thil tam tak ka zero chhoze la thil athalo lam le athalam po ka ma chon na sa le United team ka kai hroi thei ka kalom le ya hun kal to nima se a chezong a soi ka du love tuna chunin chon thar lian tak ka ma chon do na
United team a khan thil ro pui tak tilem lo ma ila khamuna khan ton hriat thatak ero ka nei thong ane chawna thar helai hmuna karon smachon le thei turi kalom leya thil ro pui AC Milan hain ka tinge yang ti hin asoi Brazil Football Association lampoin thu thar anron neya nizan lama khanin mediaten antarlan dan chuan Carlo Ancelotti chu roi chunjam antum ni hin alanga ban antum anga thuleng chu thudik tok lo mai ani tho Fabrizio Romano chon aron tarlang kan hria tangin FIFA World Cup a be sei phak lavin antla felder towa Copa America an machop ani chhole tran towa chumi tan chuan Ancelotti hi anlaringam ti anron soi Michael Olise pohima ason chakti kan hretlang anga reading team tana akhelaya an coach Mark Bowen chun ni jang khan thuthara aron leya Michael Olise ne nai kum sang ni sompakua khan thil engamo tak chu alo sei to thu asoi Mark Bowen chuan tum khat chu England under 20 team coach Paul Simpson nen khan kanin muwa Michael Olise player thatak ani tur thu le ingtika emochon la bengei tura ka du thu ka hril ane amai ro chu nithar alowin her chuaka Olise ne na hian thil ka zota England team tan in lan theido na thu thatak ani tin ka hril amai ro chu Olise hian min chandan khamak ka ti hle England team chu ka ngai event love France team tan in lan ka tum ti hin min changa khami tangkhan England team chungchang chu ka soipui le to mi lo ti hin asoi Cristiano Ronaldo maiba ka USA team FIFA World Cup atang antlak chon ngong thalo tak aneya cricket ral konga harsanna anto tak thu puan ani tlat mai quarter final khel ani don towa cricket ral theiviau turangai ani la hin cricket an ral na za thi za zela somruk velin atlan niam dor ti anron soi kan hria tangin Cristiano Ronaldo chan hu hang ala nei tam hle ti achianga cricket ral konga pohar satna antok zuita ane cricket ral chon konga mala thin kan han ti ang chi te poin har satna antok na sakhop maya US dollar sang ruk vela an ral thin po sang khat zani vel pon ral thei ani to lo thu an soi Lautaro Martinez poin Lionel Messi chu afak khop maya an comeback chungchanga an zon churon chang vele ta yin Lautaro Martinez chuan hroi tu thatak kan neya chu danglam na thlen tu chu ane thil chiang chu Messi awm hi chuanin kan chak sot thina hroi tu thatak ani ye omlo se chong kha ge ma pon khan comeback thei karing lova Messi hi danglam na thlen tu mero pui hroi tu thatak ani ti hin aron soi ve bok Vinicius Junior chungchanga po Real Madrid chon thutluk na an siam fel trap ni hin alanga malam hun tur an ngai tu chhomek thu le tun din muna contract chungchanga an biak thu an puanga contract chungchanga an indor lo tlin theilo chuan Vini hi chuatir an tum mai ni hin an soi Saliba point tu nei sho chho zelin ni zan lama khan Saliba hi PSG Real Madrid le Barca te chon an du thu an soi ta vek maya Saliba malam hun hi achiang lo ta hle tun din muna Saliba hlutna hi Euro makte doi za somnga vel ni turangai ani ha club pathum te hian Arsenal atangin lak chodan kong anjong chhotran ta ani Chelsea lampoin defender thar sengnu antum na konga Lacroix chu andor chun zom zela pale satrain ani hi mi malthila inremna nei pui to ma se aman atam em fangin an lein dor lo tling theilova tundin muna pales nam hian Lacroix mana hian Euro makta doi samruk pa ko vel lai an phut thong ane Arsenal lampoin Chelsea tangin a sempong chu singnu antum do na tundin muna Chelsea lam hian an hi chotir phal chielo ma se a chempong hian cho adu thunga Arsenal team ron lang vele chatin singnu dan kong anjong vele taroi mai Manchester United point ni jang khan thuthar an neya rol tharma bak eng tang nei Toulouse tan khel mek Alexis Vosa chu sengnu antum do na ama du tu Chelsea chu makhal antum thu puan ane Chelsea lam hian ani hi tu hnai loka khan Euro makta doi riatin anlo dor towa ma se Toulouse lam hian an hnol chiang hle France under 19 team tanain lan mek Vosa mana hian Toulouse lam hian Euro makta doi somni pangalai an phut ane tuna United an ron lang vele ta hlol boka anin chu chhodon a ang hle Zlatan Ibrahimovic point ram tlato te churon ka vele zau zawin
ni zan lama khan hemi chungchang hi an ron ti chuaka Ibrahimovic si angeyom dang dai le Ibra chuan USA team an tlatowa aum ze chu anni tan American Dream chu atop ta ane adot le chon soccer ti lovin football ti to ula ma in son nge yang ti hin aron soi khau maya Portugal po claim te chun an thave towe ma se claim te hi ala to golova thei top an chua chauzel anga yang ti hin asoi Mexico ram ta to po kap zavin Ibra chuan nangni chu takos ei ro amigos mang thaule ti hin asoi boka Brazil team lampo ron kapin nangni chu in chuak towa samba ero Brazila ala zel ane kumthar lo tura chun thil danglam in mutoin karing ti hin asoya Germany po in tan chun engkim atop to tuna chan beer khalung chetakin in mai ro tin akap za boka anram Sweden po dim chuang lavin Ibra chon ka hril to cheu anilom ni Zlatan dang anom to lawang nangni po in chuak tin aron soi khau mai France team kai shroimek tu desham point FIFA churong cup vele ta zavin FIFA lamin balagan an ngai tham chungchang chon thongong thalo anei chhozel don a ang hle desham chuan maktak mai chu thren khat an ngai dam theya thren khatero an ngai dam thelo ane FIFA ne na olise yelokat mukha ennon turin kan duwa ma se kan hlo chamchiang hle rang takin an hnol thu min ron shrila kan ngen na thelo chu an pum talo ane hi chu thil fair lo takani tin asoi ve khau mai Republic News le Lekipen News ten atarlan dan chuan Francois Loterex kha an shrem thut mai thaini hin alanga Argentina le Egypt te anin matson truma match kai hroi tu hi achungchang chu FIFA lam chon an chui cheng don hin an soi vele ta khau maya hi chu anin soi fia tumna te po ni thei turangai ane khain khel khan soi zui ati tam shima thu boy te po an the lu thial ani kha FIFA lam chon ni zan lama khan hemi chungchang hi an en non tur thu an soi ni hin an tar ranga shrem ngai anom chon shrem an tum ni hin an soi bok ma kukuraila point Cristiano Ronaldo chu ron thla vele ta yin kuku chuan Cristiano Ronaldo hi football legend ro pui tak ania midang te laka phurna thar apek thren te thil ro pui tak ane player no pangjok te tan po phurna tam tak asiam sak thrin bok chung zinga po chon ke hi katel ve nge ane kano pan lai khan TV train Ronaldo in khele kalo entry na ro pui ka tin mu po ka chak thrin hle tuna chan FIFA World Cup ange kanin ma chon thei ania katan chon hei hi suang tu na thleng dik ang ani tin aron soi Anton Griezmann point thu thar aron neya FIFA World Cup khel meka Argentina le France tu in ma chon le nge se adu thu asoi Anton Griezmann chuan FIFA World Cup final a anloin ma chon towa khami truma ero France team avan doi zo ka antrangani kha tun trumai ro in ma chon le ta se thil mak danglam atlen karing lova chak tur chu achiang sa ke chuan ka ngai ane France matong te an hriam emema Argentina tan chon hne ngaina anum lo ti hin Anton Griezmann chuan aron soi Argentina machon tur Switzerland coach Murat Yakin point thu thar aron neya FIFA World Cup quarter final an machon tur Argentina chungchanga an zona choron changin Murat Yakin chuan World Cup champion an niya anni hi chon hu hang thatak an neya player po hlu le thatak an nga uniwal ane maseng game nung per pani en le chuan Argentina hian chaklo na lai an nei ti kan muthiam anga chu wang chuan keini lampo hian thei top kan chhuwa don ane kan khen nung te kha han en le ta ula kan tha tok zia in muwang Argentina team hi thaviau ma se keini aya an that big na kan mulawa thei top kan chhuwa anga semi final a kanin mutheu don ni ti hin asoi season liamta Al Nassr ro pui taka champion pui to Jorge Jesus sonni jang khan thu thar aron neya Portugal national team chu akai hroi tur thu ti chian ni ta hian kumni chunga tang contract aziak do na Al Nassr a hlo zat aya tlem fe a hlo don ane a hlo tur hi tamlo angreng khop maya kum khata euro mak da doi li chau a hlo do na Al Nassr 112 million vel a hlo thung ane pathiani lo tura hian official announcement aum do na Jorge Jesus si Portugal team lama kan muzui don ta ane Manchester United point maktak mai ni jang khan thu thar an ron neya lomna turlam ani ye player thar an senglut do na
an tlarlai lam thom chakna turin Andre Santos su inremna an nei pui felta United hian kan hriat tangin Chelsea midfielder Andre Santos si tun hnai chawa tangkhan an hel na khop maya Michael Carrick an akai hruai hnuwa he team hian ani hi an senglut don ta ane Andre Santos manahin United hian pau million somnga vel an seng do na 48 million chu an pe phot anga 2 million chu a khel thadana zerin an pe zuile don ane Brazil midfielder hi United lama kan hmu do na tuna changrei lote United hian an senglut fel don ta ane Donald Trump le Infantino te chungchanga Jurgen Klopp po ron tong chuak vele ta yin Infantino chu chuak mai tura du zinga atel thu aron soi German manager Jurgen Klopp chuan tuna thil thleng hi infiamna huanga chon thleng mi lo tur ania hei hi intrian thatna thila thil lo ti chi po ani lova mani thu nei na kal tlanga thil thalo tak ti hi thil fair lo tak le midang ta na thil thalo chi mu tu mai ane hei hi infiamna huang ania anta ani lova Donald Trump le Gianni Infantino te hian anthil ti theina pialam chu an lo mangti achiang renga hei hi thil nui zathlak po ani lova engkim anti theilova Until ti dang khan engkim chu atirin hlel om zo ta vek ane ka soyom zia chu thil thleng danga po in hret hiamang ti hian German manager Jurgen Klopp chuan aron soi Bruno Guimaraes point ni jang khan thu thar aron neya Arsenal team zom adu thu ron soi ta khavin Gunners nam hian an du chun an sengnu theidon ta a ang hle Bruno Guimaraes si Arsenal team chun ma point an no dor towa an dor na ma sairo Newcastle hian lo hnol to hin tun truma atum ni nan dor antum le me ka Bruno Guimaraes po hian tlapho tu te hnena chu adil towa Arsenal team chupan achak thu asoi fel to tuna tangarei lote a Arsenal team hian ani hi an sengno mai arinom ni hian David Ornstein chun atar lang bok Brazil legend Rivaldo point thu tharon nei vele ta hian Argentina le Egypt in machon chu zia lok ang mai nia a hriat thu aron soi vele ta Rivaldo chon hemi chungchang a soi nei ro FIFA in duat ti lampang ang zong kha ani lo thunga Messi te che dan cho ro pui ati thu le film siam tuin hmunam taka film asiam ang mai nia a hriat thu a soi Rivaldo chuan Argentina comeback dan kha aro pui emema khatiang anga ro pui ha kan hmu le to po karing lo ane film angin siam ta se kha hachu a hmunum hle dona shalpo akal hle bokang Messi le a hote comeback dang kha ro pui uchuak tak ania ka fakreng tong ti hin aron soi Egypt le Argentina te in machon chungchang hen soizui ti tam chauzelin football pilama mi hlotling thren khatte point an ron soi ta sap maya chess lama ro pui taka lo champion to world champion lo ni to ti na ni chu Garry Kasparov point hemi chungchang hi aron soya FIFA chu an corrupt ngei thu FIFA chu an corrupt nge nia a hriat thu ron soyin thil nui sathlak tak ani thu asoi Gary chuan khain khel kha han en let ta ila keipoin TV lama kalo en ve nge ya thil fair lo tak chu aum nge ane Egypt team in goal an khunga arang theyang berin video assistant referee an ron ngala fall om theina lai ni omang te chu an zong chho ngata atopa chun an mutare nga khami kha apakhat na chu nita se apani na chun Egypt team in an han nor phaya ziko laka fall auma tin sala laka po fall aum nge ni hin alang bok khami chungchanga ero FIFA lam khan engma an ti du lova Egypt team coaching staff lamte yellow card an pezui ngala video session referee phei chu an ron zui du tamia lo ani kha aum zia chu Egypt team goal khunga khan Egypt lam fall aum emti an zong hal chara Argentina in goal an han khunga Egypt team la ka fall ero video assistant referee po an ron du lo ti alang chianga kha khathil lai lo tak chu ni ti hin aron soi Arsenal lampoi ni jang khan thu thar ron nei chun zomin wan Bissaka chu sengnu nge an tum ni hin alanga in biak na po an kalpui chhotran mek ni hin an soi biak sanga hi Arsenal team lam hen rin roll tura tanero sengnu antum lem lova backup player kan han tiang chi tura tang khan ani hi sengnu antum don ane Ben White chan hetla phi achwa san do na chumi mun rok lo khatu tura tan chan Bissaka hi sengnu antum ta ane Arsenal lam vekin thu thar nei chun zomin Kenan Yildiz chu sengnu antum thu puan ania Turkish football media ten antar lan dan chuan
Gunner samhin amana sum the chuanwal antum Liverpool lampoi ni sang khan thu thar an neya transfer kongka in hong me ka yankuba minte chu sengnu antum thu puan ni hian ani hi aman atan euro makta doi somriat panga ve lai the chu antum ni hian an soi Brighton team tanain lan mek minte hi season liam ta han amu nom berte zingami ani ya Liverpool hian ma point sengnu an no tum towa an lo tling lo thung tun tuma sengnu antum non le don ta ane Real Madrid lampoi ni sang khan thu thar maktak mai an ron neya English Premier League pan mai turanga an soi mek showmai ni chu chuatir antum lo thu le contractor an je puizok tur thu an ron soya kumsang ni somthum pakhat thleng dai showmai ni hian antima contract aziabel tur thu an ron soi Jose Mourinho le showmai ni te anin beto ni hian alanga hemia hian in thil chu fel takwarin chuatir antum lova contractor an petazok ane ole khamichin hatun tumatan chon ni mai se thlir tu te ka channel min ngai hlutsak thina inchunga lom thu ga soi tak meu ane like share le subscribe lo mahan tan min han lak pui le thaula thungai nom takte nenin mu chau chunzom le zel kan tum don nia